Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Nakang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astum karemangkin ngidang medindingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arta brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Bisubane mati mekejang mekutang, amun cokuku sing ngidang kal mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin natwara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamian, mugi mangge kerahayan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astum karemangkin ngidang medindingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arta brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Bisubane mati mekejang mekutang, amun cokuku sing ngidang kal mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin natwara. Boya jeung ngarep walesan,
Wanta tulus tiang aturan, semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerahayuan. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Beli kenal ngajaragana dini, yen hitung-hitung konden liwat abulan, udah alogati iraga jadian, bawak satwane jani raga metunangan. Ternyata adik subengela tunangan, angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan, di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati bawa perasaan, beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo tresnan dohe kapin bintang film nanging boya pemeran utama, beli dua dari pemeran pengganti. Subengela tunangan, angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan, di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati ke bawah perasaan, beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo tresnan dohe kapin newek beli, mulai bling penjara pelarian.
Duak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Li sengkal ngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Li sengkal ngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Li sengkal ngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Lugre ide dane sareng sinamyan,
tiangai kegaduhan. Niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindan ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metik tokang. pindan nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Bidan nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindan ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metik tokang. pindan nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Pindan ngomong
tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idam pindah ke lain hati demalu bangga lo ilam rasa GR pedidi bireh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani ne bela bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak rosing lah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idam pindah ke lain hati demalu bangga lo ilam rasa GR pedidi bireh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani ne bela bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak losing lah harga diri satuane pragat kerohanian
pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
lan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
pergi, ngiring berbagi. Saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati. Sayang gani mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kenyele ilang, dan kerasa sampun galahi mejalan. Katibane mangkin ring tatujunan. Kebata rasa pemargine yak siang uluke puniki, kan kerasa ngetelye puninggalane. Sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang. wentene lumpuh dan nyidang memargi. Sawai-wai telah ring pesirapan. Wentana ale bagat masa sekolah, Ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi. mandheipun sami memanggil rahayu. Sepemargine yak siang uluke puniki, kan kerasa ngetelye peninggalane. Sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang. wentene lumpuh dan nyidang memargi. Sawai-wai telah ring pesirapan. Wentana ale bagat masa sekolah, Ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi. mandheipun sami memanggil rahayu.
Ulun padu keyang Tuai manan semahi Moga si domangku Lak karya lampai Aksamo Tuno langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau serado lampak lah Mungkin suwe kelawan Mangkiwunang kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Rasa bangga dikenehi jani Mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus
ni mejalan. Rumah tangga mulai tu sing harmonis. Yen suba buka kekene sing ngidang nguruk ben pipis. Direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur angkiane muis. Marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan. Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan. Yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang. Mirip tiang mati dadi arwah gentayangan. Sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Koneng kudang tiban jani mejalan. Rumah tangga mulai tu sing harmonis. Yen suba buka kekene sing ngidang nguruk ben pipis. Direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur angkiane muis. Marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan. Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan. Yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang. Mirip tiang mati dadi arwah gentayangan. Sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Okey nah. Jangan ada dalam bangsat Kim. Pak! Wah, kalau ngadis ada di lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau ngadis yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran.
jani dilema kesehatan lan bulanan oyong gen cuma makan kesengi dan makan nanging yen pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep menjalan Biaston uya corona nanging bulanan tetep menjalan kalengke hidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput gen kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lukoh pangkyang ngaur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan Biaston uya corona nanging bulanan tetep menjalan kalengke ngidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput gen kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lukoh pangkyang ngaur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan Gimana lagi utang? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang pak. Buang pak. Mengken utang saya pak. Buang pak. Kayang ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kau. Kayang ini urusan. Depan kengken utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayang ini urusan bang. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7 Lo kapain malu ketemu lo apa buen macumbu rayu gumi sedang kalu sing dadi pesu
alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang uang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada. Kesangre dening pitong widyadari, kone disubane raga mati.
hati. Kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan nanging tu sing ada nak muktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra ngalih demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan nanging tu sing ada nak muktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra ngalih demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka.
ngale sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba mekuranan pengaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kadi ngarepang adi padi dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kal mau bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kau ngide hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jangan pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sabarang hampura tiang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jangan pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sabarang hampura tiang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan
Gede sarang kudu sujati ini niki nak menjodoh di kehidupannya sana di umur. Nah, kita nih elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang Kaden bling orahan harte tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane piral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meli di ketatian meli dulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan Kaden bling orahan harte tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane piral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan larang mati kaya tramel lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane piral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meli di ketatian meli dulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian